हांगा जो इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंगान घडून हाडला इन कन्सल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट म्हणजे तेंचे खालार हो प्रोग्राम तेणी जो घडून हाडला हांव समजता खूब उपयोगाचो आमच्या तरणाट्यांक आमच्या बायलांक हो प्रोग्रामांनी कार्यक्रम कोणाक जे स्कूल ड्रॉप आउट आसता जे हाऊसवायफ आसता जे घरा कडेन कोण कांय करिना तांकां हो कार्यक्रम आसता ते कितें तरी स्कील डेव्हलपमेंट करून तेंचे उत्पन्न कितें तरी जावपा जाय घरा बसून कितें तरी दोन पयशे तेणी जोडपा जाय म्हणून आज फुडें सरला गेडा गोवा डेव्हलपमेंट एजन्सी एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी गेडा मुखार सरला सिबा मुखार सरला ICAR मुखार सरला इंडियन कावन्सील ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मुखार सरला सिबा गेगीत हांगा मदत करपा मुखार सरला तशेंच फादर आग्नेल आश्रम सगळे इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी गोवा जे बोगदार आसा सड्यार आसा तेजे खालार कित्या मुखार सरला कितें तरी आमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाक आनी ट्रेनींग दिल्लेय कितें कितें वस्तू त्यो करपाक शकता ते हांगा डिस्प्ले जाला एक ल्हानशें एक्झिबिशन केलां फॉर एग्जाम्पल सोलर सिंपल थिंग लायक सोलर हिटर सोलर कुकर्स अदर एप्लायन्सीस ऑन द सोलर सिस्टम हांगा गेडान सगल्यांक दाखयला क्रोशे म्हण नाका शिवणेचे वस्तू म्हण नाका हँडीक्राफ्ट्स म्हण नाका बाकीचे वस्तू ज्यो ग्लासाच्यो आहा त्यो म्हण नाका त्यो हांगा सगल्यो डिस्प्ले केला दाखोवपाक की हें आमी ट्रेनींग दिता हें स्कील लोकां मदें सादे लोकां मदें डेव्हलप जाल्यार दोन तेंचे पयशे कमोवपा सारके जातले म्हूण कम्युनिटी मेला बेसिकली टू spread the awareness about all of our schemes, which is a central scheme for development through Polytechnic. Our institute was selected in 1991. From then onwards, we have been running this course in all the villages in 5 constituencies. So through this scheme, we give training to mainly unemployed youth, school dropouts and housewives. And over the year, we have trained more than 1,000 trainees. Most of them have got gainful employment and also they have started their own business, entrepreneurs. So it is helping the rural. And to spread the awareness about this scheme, today we have come to Bogmalo village and we are displaying various non-conventional technology, how it can be made useful. For example, we have a solar cooker. We can tell the villagers to make use of solar cooker, solar street light, as well as solar dryer. These are all the techniques which does not cost any power. So we can make use of the solar power directly. And government is also encouraging people to go for all this. They are giving subsidies and so many things. So it is actually the technology of the day, and we are giving concentration to all this also, so that villagers come to them. So I request all over here to make best use of this Mela, and so that more and more people come and take the benefit of our schemes.